Дай ищеsin. Аккуратно. Не грешись. Меня идем аккуратно. Kırık jiri yaşında balabağız var. Malakız kapına gelgen. Varısın. Var. Появляется свободный порядок, но опять не дает повода определенным звукам. Но слово за все это может оказаться обычным названием привлечения. Помимо 7-месячной Маши уверяются администрации Суржан, которому в апреле исполнится 29 лет. Молодой человек родился в качестве ведущей паровозчика гласного има Сергеем Длинником. Mineyden. Eğer demin de bana olsa Mishret ikizge Işinçisi olur insan. Слово в августе прошлого года СМИ сообщили, что Лера стала бабушкой. Однако сама телеведущая появившуюся информацию опровергла. Отцом дочери Леры является ее муж Игорь Макаров, который младший ее на 16 лет. Российский телеведущая счастлива утратила 16 лет. Кстати, дочь Машу, которая стала для Игоря Макарова первым ребенком, супруги писали 65 лет. Раньше я думала, что бабушки в животе могут быть только... Поняла, что абсолютно счастлива. Когда я рожала 19 лет, то воспринималось все немного иначе и проще. А сейчас это вымеренная дочка. Futbol oynar. İkinci kuzeni çıkarmasınlar falan. Çıkarmasınlar. Мишка. 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 Nerse elisin. Eğer de sınav girerken cevap vermek gerek. Mishka. Mishka. Cevap girem. Televizora qarang. Ko'rasizmi? Qudrat soat 47 yaş. U bolaga o'sma. Akanyayta. Motor opadi. Sizning aniyingizga tuz tugul deydi. Enişik etdi. Mine iki balani qabab, irsiz yashib qorayim. Senin irlerin Nerseni? O'zimni yo'q. Sen Maskovdagi xotinni motor deyib, o'z onamni shoqishi nima aytdilar? Men olay gibi Enişik aytdilar. Olay. Enişik. Futbolçu bular. Futbolist bular. Liderzy? Нәрсе тын? Biz aşımız mı bugün he? Ikisini
Сені мектепте ашатмадармыни? Yok. Mektepte senin için akşam tülemediler dediler. Зиннәт. Аларны ераграк җибәрә аламадым. Әллә син ир түгелме? Түләдем мин. Тайгай! Бар, энеңне аша. İçmazsan bir faydalı iş işle. Hemin nerse faydasız ışkına eşliyim benle. Aşağı холодильник daldı aşağı. Ne işlesin sen? Mektepte bitiriyor, şuna barasın. Bilmeyeyim. Asin? İnstitutka? Ne tipten üniversitede montajlarlar mı? Nasıl montajlarlar? Şimdi? Tuvanlar boyunca asılışalar. Küm kaya kırtırgen mümkün. Ya ise joylu var. Ya ise şuan. Hı? Шла перспектива танчика. Esin günler bundan nasıl ortamda oturası sonra story koyalım. Uslarının hesabı yok musun? Bekul. Bekul? Ты чё, блин? Оп! Танька. Так. А что он, Танька? Көп müsün? Eşit anlatak. Var parasına kusar mıydı? Yok, kızıldık işler. Anda Krutuylar var mısın? Var evet. Anda hükümetlik kişiler. Hem bilesin mi? Sina buşkağına kiyim salıp, azlık dilip, hatta kuşlu da bir var. Alayla bulaydım, bulaydım şu. Bizim de şaka. Ең мөһиме подписчикларны булсын. Ну, менә мин мәсәлән Йосыпка язылган. Мин аның язылучысы. Ул? Нәрсә ул? Сиңа тиркәлгәнме? Күку? Юк, әлбәттә. Ул безнең шәһәрне белми дә. Без аның өчен зомбилар. Аның подписчиклары 15 миллион. Безнең шәһәр һәм күз алдына китерәсеңме? Аңа бутиктан берәр күлмәк бирәләр. Әгәр ул шул күлмәкне киеп берәр
de selfie yasasa, Instagram'ına koysa. Ama bu gülmekni boşqa bireler göz aldığına getiresin mi? Hem ne yakşılayı? Azık tülük, telefon, hoş boy bile. Nişik kapitalism ha? Hani koyarım değil. Tanka. Belki kuprak istiyor kaçırıp burada. Tilesen ersene düşür. Hazır kukrek bilen bir kını şapkap duralımız. Ömer senden şu katır koydan çıkıyor. Hani bayım. Bilsem ben yapışan tuzlu bulayım. Aslar film olmasın. Ты чё, какая фигня? Между прочим, это реклама. Телек так себе, для кем круче. Onlar sizi konuşmuyor, şunu kızıtasın mı? 15 milyon. Düzelteriz. Kızık mı? Bir. Neresi kızık tane? Nормальный kişilerin nişik yaşayın Ya falan. biz ne diyorsun tane? Әнеңді сом! Міне менің әнеңе шыға қышқып құрт қалды. Үсінтіге емеш. Шының құлларын бүклеп киді. 1 сентябрьға ол. Менің кішкілі уақытта киген туфлиді киіп кетті. Һәм шундан соң аңа қызлар туфли деген қошамат. Anasıga Tanişka. Bir kuzlarına kaldı. Hakikaten. Bunu vallahi işlemedim. Әненің бұл уақытта шынақтағы ері де бар еді. Көз алдыңа келтіресің бе? Менің дневнигімні текшірі. Әдейміш. Ниші білән бұл хай болғаш ол қайдыр ұйыққа шықты. Симізгәші. Туғанların öyle acıyız değil. Şulay kusimiz gece. Синен кебек. Neresi değilsin sen? Bu bari офигенный қайғырма. Ашуландым? Koşan koytamız ha. Барып қайткен бала. Neresi oturuyorsun Tanişka? Ben niye güveniyorum? Ronku bilen dişi yanında. Нешіктір шулай. Tanışka benim әтей Ромка bilen dişi hatırlısın mı? Kısқасы ол аның үйгідер мәктеп оқушысы bilen dişleri. Bir şu uyduğunu damaqlanған. Имеш бұлайма сура. Бушқа. Яратып mı? Ey Tanışka. Yaradı diyen siz engemede eşitilmedi şu. Etimin oğlu mene nige ekranı eşitilmedi şey dedi. Ben koşulda ısını aşağı yatırlar. Senin Ромканың арқанда мені de tekşіріп барған тілегендерді. Венерик. Әйттірсің. Балым сақласын Танечка. Деген мәктеп оқушысы өлтірген екен дейді. Bilirsin. Бұл алай dünyayı. Дәл. Мен бит сен белән уртаклашамын, Танечка. Ромкаға бушка мен ниетләгә. Аны бу турыда егетләргә мәгълүмат таратып. Һәм нәрсәгә сөйләргә. Белмим инде, Танечка. Барысы әйбәтме дiyum. Бәлки сиңа хыянәт Мәтәлеп китсен шунда. Яхшыларының яманы. Анысы шулай инде, Танечка. Ярый, Танечка. Тыңдым. Ярдәми.
Тай, олай барып шықмай. Сені тұлысынша сен унитазда кірі. Ішмес ол телефонда тағы да сарырақ болып көріне. Түшірінде. Кесілді. Міне, Yok, olmadı. Тай. Ақатыр бесін ме біз сенің білен сәуле өзегіне барған едіге. Мен ада унитазға шым түштеген едім. Міне ол унитаз оппақ еді. Оны білен бұлтыға түшсем де бұла. Қызыныкі. Ғұмыр унитаз керек mi? Ақ болса yarayın. Yok, başka жерде түшірге керек. Eyde başka жерде түшір. Haydi. Ben. Haydi. Tamam. Burada neresi düşün? Dersi. Orun yok. Koyda soğuk durun. Ништейсіз? Неге киіміңізге бұл футболканы? Бұл не балалар футболкасы. Мен аны қойшын сатып алғанымды да хатırlamаймын. Әней, әмен тайнаны фотоға түсірдім. Моторлық конкурс үшін. Матурлы? Әйе. Яры көрсетеді? Көрсет. О, міне мұнысы келішлерек. Olmadı. Şirkete gitti. Bilet var adam bilen. Sen нәрсе істейсің? Bir нәрсе көрмегендей. Bir қая кетмеді ол. Қуып шығарды мені. Нәрсе? Деңгізге барып тек поездағына барып боламын. Әне әлі сұрады. Мен бит бір нәрсе де білмеймін. Әкеңіз келді де бүтін нәрсені алып шығып кетті. Иші. Деңгіз қайғысы еді онда. Сені де ауыр көтердім. Тани білен жеңгелері еді, конечно. Сені білен ұсасыларым келді. Көңілдерім болғанды. Çünkü senin şeşinde etiğindeki şekilli. Sıyı. Şutlu. Dengizге бармауымыз қызғаныш. Көресі келер еді. Bir kız bilelim. Bu vakitte iyiydi öyle. Evliymişsin. Hoşlanmışsın. Әне, қайдасың менің көзім? Әне, менің көзім қайдасың? Қарады Миша. Әйда, фото алып шығады міне. Мә. Тұр. Тұр. Қоя ятайын, қоя басайын. Сеңа нәрсесіз керексің. Ең мұхимі сізден башқа. Мұнамда ятсам нешек? Orhan. Yok. Дай, телефонның işi var. Uzak bulaşak. Әнеңізге дегенде орын yok. 20 унитазға орын табылған. Hazır şistay tamam. Тіләмеймін. Рахмет. Ек білесіңіз келсе, сізге қадар болған фотоларымен ек матур еді. Gidebiliriz. Тай, неше ойлайсың, а? Сен матырлық конкурсында жеңешексің бе? Şu unitaz bilen mi? Сен бит кисесің.
Кесе башласам да bütün fotoğrafı kesip atmak gerek. Тань, а бүләген инде. Киту. Диңгезгәме? Теләсә кайда. Тань, Привет. Таня, ярма мила да синең белән, ә? Әйдә бас. Шүрәп. Конкурскамы? Нет. Син нәрсә инде? Мин бит футболист була. Я тупа, футболист. Таня, иди, мин телефонга төшердем. Сүзсез oyununu oynayız mı? Ой, да. Берешь misin mi? Ант. Он Дай 9 куки, яки, отава, 4 зраки, 8 сисек, 1 боб и 400 залог. Şimdi ağzımı yırtayat. Ну жарар, Тань, мин җиңелдем. Молодец, Егор. Тань. Ә беләсеңме, миңа крапивка нәрсә сөйләде? Ул синең гаражлар артында кемнекендер авызын алганыңны күргән. Yamağına birdin nasıl? Юк, минем дустым. Dosta dostunun apası durumda şulay silerge yarayma. Бит аны миңа сер итеп кенә сөйләде. Sen milla sırıydın. Мин футболист булырмынмы? Dünyada en birinci bir Mustafa Paris. Кайда китсен үзеңә? Lep alıp gitti. Тань, мин бит юләр малай түгел, дөресен әйт. Sen zaman şu yüzünü sırırsın. Anları yılıysa. Yok yıklaydı.
Yılanım sile. Yılıysan bir de. Yu. Süzsüz uyunda. Bir işin bir konuda bilesin, ağzın bir işesin. Hı? Sen benim bilen şu süssüz oyunlarına onun isimdeyim dedim. Bilesin bu kalegenlerden işlerdeler. Bu bilen bu ne bileler. Su mektepte bütün şuşluğa süyeşir. Senin o ahmak mektebinde dersiyle bile. En işlettelersin. Su taşılar. İşigin. Yok. Kutkel yürü boyunca senin birinin bir sırağın yok. Su taşını sen anlamıyorsun. Сугына ташысалар, нимә үпкәләргә дә була. Бу бит куркыныч түгел. Ләкин бик еш түгел. Мин бит сиңа суны кайда ташуларны әйтмәдем. Ә кайда? Үттә. Ятырда. Минем күзем кая китәләсен дә. Әтиләрем, нишләйем? Бары тик ашыгыч yerine машинасы бар. Беләсеңме? Мин анда вакыт карап куям. Әгәр минем күзне дә сине бөтен нәрсә туйдыргандыр. Һәм ул киткән. Әллә нәрсә? Дuymadым. Үзе бит һаман туйдырды дисең. Ну менә минем күземдә туйдырганнар. Һәм ул киткән. Башта тукталышка чыккан. Аннары юлга машиналарына утырып станцияга килгән. Һәм шуннан утырып киткән. Ә хәзер ул ниндидер бик әйбәт җирдә. Бәлки диңгездәдер. Видишь? Ә син балык су астында күзен читкәчеп кергән беләсең. Солай булгач нисек күз диңгездә булыр. Ул бит йөзә белми. Юк, Тань, ул бит йөзми. Ул бары тик тирә-якны гына карап ята. Видишь? Ә ул нәрсә күрә икән? Белмим. Ләкин кай вакытта күз алдыма китерергә тырышам. Менә күзләремне катты итеп кыссам да, ул күргәннәрне күрә. Ул бит инде барыбер минем күзем. Диңгезне күрәм. Тирә-якны күзәтәм. Шундый кызыктан бер күзем шушы бүлмәне күрә. Икенчесе диңгезне күз алдына китерәсең итә. Таня. Таня. Син җиңелдең, Таня.
hazır irtenge aşaşın. Eni mimitin asileyen idim. Neymiş? Senin iki kuzu. Sen iki ayın elbette nişe olurlar dersin. Eni kuzlar gidelim. Bizim futbolga bugün bir güne kuzum olay girdi. Bir güne kızı. İyi, bu ikinci sıfırdır yuvalkan. Bişara. Bu bizim bırak futbol oynarken söyleyen idim. Çıktırıydır ana olmadı. İkinci kuzunu da yuvalkasın dağındı. Gitgende ondan bütün moğalar da klip oldular. Emin Hanım kop gittim de ama sinema dip belirgen getirilerini kure gittim. Ene, kafayı, lakin ama o getiriler kirebirebildi. Çünkü bir güne kuzgu bulup o nema kalsa bir kumursuzdu. Hazır, ama var kumursuz bulmayacak, onun getirileri var. Sen молодец, Миша. Min sana yamalarla beylep girerim. Siz olayma. Tanrıcık. Min sana beyler beyledim. Dres. Biz bana şimdi onlardan gerekleri bulmayacak. Lakin onlardan sana beyledim. Merhaba. Rahatladım. Тыңлайым. Планировка чешка. Аш бөлмесі. Аш бөлмесі 12 квадрат метр. Қалғанлары бірсі 25, әйгіншесі 18. 18. Коридор. Коридор бекерге. Фатирабыз қияш yanında. Әйе, biz ғұмыр бойы мұнда yaşadık. Hem de бақытлы yaşadık. Bedre, әлбәттә ат, ап қарқыды. Һәм инде булырга тиешсең. Ярый яхшы. Сау булыгыз. Сау булыгыз. Нигә без фатирны саклайбыз? Танечка, сен қалай йоклайсың? Мишеньканы яңа футбол клубы сатып алды. Һәм без әтиебез белән сөйләштек тә. Күченергә булды. Әти? Әйе, ул билетлар артыннан китуга кайтып җитәчәк. Сен тағы да матурға. Бала. Индеец, кукияки, у того 4
Yaxşılıq. Instagramga. Sizin ekanınız benim elimdeki tusluyken. Lakin bizdeki zengin. Ya, çünkü zaldana gitti. Bir gün de eti şuraya sonra girgen. Kamanı yumdu şosuna başarıp koydu. Yani tuş koşta ona şuraya geldi girgen. Etiyan aranı tutu oturatıyla gelince eli yuvup sistem. Esin işte unitaz yönde foto açıyorsun. Kisem binalı. Aman da bütün yolunu bilmesin bizi oturan gerek. Mine de Ya, seni kaldırgan ya lan. Kabla gelme. Yoksunlar bir gün unutaz yanında. şimdi yanında yaptırak. Yaptılar. Yani teki to yanında bir gıybet kuresin. Oranda tam bir gün birni kurmeyese. İyi. Diyeydim de. Kaysın soylayık. Hı? Unitaz yanındasın sonra. Işıktır sayın. Şikine girebilmeyiz. Unitazımız. Kışkılar şu. Bilmesi de kışkılar. Tuvaleti de kışkılar. Vannası da kışkılar. Unitazı da kışkılar. Unitazın tişleri de kışkılar. Mişi de kışkılar. Aman şu unitazın tişirine doğru getire almayın. Yok. Yok şırtılgan planirovkalar da var mı? Mesela benim evim şunday ilerinin birisinde yaşayın. Kızım, Eminesi mi nerse? versin. Birinci işitti. Ebiyim yanına kuşine. Turbalarda olmuşturam. Olaysan bize ömür boyu suud gerek. Ebinikinde de suud gerek. Biz aldana gittiresin mi? Bizden limon yasağanını görüp, üstüge kurşeler bizden suğa batırdı. Ondan sonra bize türevden başlattılar. İmiş bizge yaptılık işleyenler. Bu arada sübeti gitti, taşlarını gitti. Biz özümüz iki şıpattan duramız. Bu şeye yaptık koydu. Antigisi üçüncü pattağılarla su ağızdı. Ama nefsi. Üzümüzü batırmak. Oh, efendi. Şişesini için bitirmişim. Kıranım buraları. Allah tukladı duruştu. Anam
Ama kızdan sonra bizga qancha ketdi. Voy tiridim. Bizda shundan so'ng shundan da shiz taraf bo'ldi. Birinchi ish etib turbalarni almashtiraman. Undan so'ng mening abiyim o'rgashib. Bo'ldi nishak. Nor. Aytingda, qo'ysin so'ymayib. Agar meni подписчиклар ko'p bo'lsa, menga boshqa turmak berishaklar. Nersaga sen o'shib keraklar? Sen o'sha yuraklarni rasmdagina ko'raring. Men shu kerak kelgan qiz rasmlarini ko'ramayman. Ay, yeshil, sen o'sha yuraksiz qizlar kerak. Sen mening yigitlarga qaramay turar edimman. Talashasam kerakmi seni? Men endi narsa tilaganimni da bilmayman. Narsa mening turumda tilasa narsa siylab bersin. Tilasa narsa siylamaydi. Konkretlashtirmadim. Maktab o'quvchisi so'rdi dedim. Narsaga olaysa bo'lmagan kelish bo'ldi deb siylargan. Sen tilagan eding. No, men bit bosh tortdim. Bosh tortasi tugul edi. Jitmasa mening tuman kunimda edi. Men senga futbolka bilan ketdim, ona aytdingmi? Futbol ishlar bir kunda qiziqsindirmay. Hayır, şu sizni o'quvchi qizlar bilan qiziqsindiradi. Debilni ish. Mindi bor. Rom. Sen meni bilan shuni ishlaysan. Sen bet so'rmaysan. Demak, uning ishiga tugul. Rom. Ana ishim. Oy bu xotin qizim sirog'i desaga ne ishi? Ayni shik so'ng tag'ir. Senga da rahat, menga da rahat. Ну, menga rahat tugul, Rom. Sen mening turda allaringni so'zlar siylab yuriysan. Agar men ishlamaysan ekan, meni boy chilab berganga o'tganman. Yoksa meni durak deb o'ylashar. Mendidir maktab o'quvchisi ortidan yurayman, natijasi bor. Eshigimni ortimdan yuriysan. Biz bitta shirashamiz. Sen ko'ngillisan. Uchrashamiz biz. Bittash qizimdan o'rnak olsam edi. Buni hamma narsa bo'ladi. Barsimda tinish qirashladi. Tov yanimda ham bir necha so'rovlar berib turmadi. Demak, atisiga sen onun turunda siyladin. Men sinfdan sening bilan bo'lmaganini siyladim. Yo'lda shu suylashuvdan so'ng yosh o'tirdi. Bizga uchrashishlar kerak dedi. Biz uchrashsak ham bu meniki so'rdi. Mashina. Yo'q, yapsam. Lekin men mana tug'an kun kompensatsiyasi deb olmadim. Men nimaga siylargan? Seni tashlayman. Sebebini unutdim dedi. Bundan so'ng men seni toshlarga deyish Rom. Yarim, xizmat. Ulgurmadim. Ko'rib turamiz, tortib qo'shilmaysizlar. Men tinchlandim endi. Endi xizmat. Rom. Men yuvarda teshtig'dayman. Lekin meni bilmaysan kelmaydi. Tamam. Yo'lda senga topshirib qo'shdi. Bu simiz tugul, ham akisida da o'xshamagan.
прежде всего Ульяновского вуза. Я на семье, что молодой начальный класс. А на этой фотографии Диана Шурыгина. Диане 17 лет. Она большие планы на жизнь. Лицо этого года, 1 апреля. Benim magnetten burada. В доме у друга. Baranda bir şey diyorum. Işık değil bana. Işık. Получил Hayır. Biz oldum Akif'e. воспользовался Bana использованием. olmadan da ışık bırak. Oldu değil mi? В нашей программе «Почему близость?» Nereden bilsen? Maymun yazan bir Әни, Почему его родители считают, телевизорды сөндір. что Бара мисың, әулаққа. Misina şobratasıydı. Сергея сегодня Telefonunda akşamladı. Әни, Aya, nerse? сөндірді. Nişi Бара karı. мисың. Nişi karı. Барамын. Alaysa ne karı? Nesin kulağına getireyim ha? Kudriyatsı mı? 47 yaşında balık alınma. Aktrarlar. Şak batırıp. Kabızlar. Қарайсың екен, қабыз. Değil. Көт. Nerse neydi? Нәрсе ишітсәң шу. Қарайсың екен, өзің қабызасың. Hazır şobrata mısın ya? Оның қарауы сиңа бек жете. Нәрсе бәйләнәсің соң син аңа? Минем балай, бәйләнән икән, телим значит. Син нәрсе? Аны өйдән ир булсын өчен генә алып кайттыңмы әллә? Ağzını. Yok. Тань, barda tertipte, Тань. Нәрсә тәртиптә, ә? Нәрсә тәртиптә? Я ул сиңа минем туфлине кидертә. Я 7 яшендә ходак каптыра. Я апасыннан якларга. Нәрсә иретәсең син аны? Нәрсә иретәсең син мине? Ә? Нәрсә иретәсең? Ха! Ирләр белән чуалдым дигәчтә. Акылландым әллә? Әйе шул. Demek, irlerdikin ağzıma kattın da akıllandın. Şulay bir. Әни, сиңа кем әйтте? Крапивка әйттеме сиңа? Тань, әнигә мин әйтмәдем. Мин бер нәрсә сөйләмәдем әнигә. Benim uran bile içinde. Ve sine, hay sine, benim uran bile. Син белдең. Һәм бер нәрсәдә дәшмәдең. Чөнки син төкереп бирәсең миңа. Әгәр дә мин синнән яхшырак яшәсәм, син бит көнчелегеңнән үләчәксең. Әгәр дә мин синең кебек баткаклыкта яшәсәм, син шатланырсың гына. Ә менә мин синең кебек яшәмәм. Şulay beni. Tırmışını bile başladın mı niye? Nesi? Menesiz tuğanlansın. Benim tırmışının yarısı. Yarısı. Emre bu kılıç tuğanlansın. Benim tırmışının kumule kalmadı.
Ник bir mesele bilmiysen, niçin yaşamanını da bilmiysen, niçin şuğanlarını, şiğanlarını bir mesele bilmiysen. Neyse, bunun için sana hazır. Heykel buyurgan, udresiydi. Oturturlarıydı üzümünü. Şırtasıydı sine. Ya bulmasa, balalar yurtuna birgeydi. Nersege bilmedin sana? Nersege bilmedin? Bütün Urram halkı üzerinden külleriydi. Durmuşunu bilmegen kilir. Fışkırasın buna. Min kuzum. Min barısında kurdum, işitesin mi? İşitesin mi? Dilini duy. Ağzını Sen şirattağı irim bilen övmekleşip yatkanda nişi yaladı. Senin irin özünün fikrin tutluy almışın yer bulandı. Sen özünü duya almışın. Misha'nın gözüne kayışı bilen dırttın. dilini duy. Tanem. Simit. O şunu yerden ne kadar hatırlayıp sigaraydı. Hatırlayayım. Min barısını da hatırlayayım.